I pozdrav ljudi, Kid ovdje, došli u epizodu na mom kanalu. Znači ljudi, igramo Skywars. Igrat ćemo, znači uzeli ćemo Chicken Farmer Kit. Igramo na moj temple, ili tako, jeste. Znači solo mod. Ovo sam uzeo, ja mislim, nisam uzeo ću sad. Znači ljudi, idemo da sad pobedimo. Koji je ovaj? Vidi ga, Čiko, jebo ti sebe. What the fuck? Isro čovjeka je. Idemo. Ovo vidi odmah Iron. Dobro, samo da mi neki ne dođe na ostrvo. Stone sword. Ne. Ajde, daj mi kramp, to mi treba. Super, znači uzet ću jaja, sve ću uzeti. Evo ga. Pokupimo Iron. Odmah i diamond da pokupim. Ne znam stvari, gdje su mi drva. What the fuck, nemam drva. Molim. Ladno nemam drva, ono gdje. Ovo se pokupim. Pa, brate, nemam me zezati. Jebate, ladno nisam drva našu čast. Sve ću uršiti tamo na sredini. Nisu. Sad ću ja otići. Samo malo mogu sam pasti, gledajte. Ajde vamo, ovako. Super. Ju, sine. Još jedan diamond mač. Sine, super iš. Vamo mi se vine čest. Može nisam, ne znam. Nije ni bitno, pokupio sam ovo odavde. Sad ne smijem da rizikujem. Evo tako. Dobro, super. Super. No, fuck. Gdje šta? Ha. Ubio sam jednog. Dobro. Znači nije mi nešto dosta skina. Ajmo onda vamo. Uzeo sam drva, jel tako? Nisam ih preradio, da kažem. Super. Znači idemo sad da pokupimo ovaj iron i da se stekujemo onako. What the fuck? Gdje su diamond? Gdje je ovo ostalo? Šta je ovo? Bio sam kokošku. What the fuck? Šta mi laguje ovako? I sad ako mi neko dođe s leđa, ja sam najbo. Vidi ga. Ovdje mi kokoška. Ja imam 8. Daj mi bar 8 za chestplate, jebote. Daj mi bre za chestplate. To si ne. Joj, na jedan chest nisam pokupio. Tako. Super. 11 ima. Sad kad bi našao za kapicu, vamo valjda ima. Super. Super. Ladno nema diamonda. Ima diamonda. Tama što stojila kaže nema diamonda. A šta će mi diamondi? Fuck. Brže izlazi. Fuck. Jebote, mogu sam ladno da padne. Šta će mi ova jaja? Tu da i gađam, brate. Ajmo tamo.
Ovako ću da ga radim da mi ne bi neko došao. Ako mi dođu, diamondi. Jebate. Nema veze. Ovako. Lagano sam mogu da padnem. Eno ih tamo. Aha. Ima mostić. Super. Aha. Aju. Bio sam ga. Sine. Kladim se da će sad još neko da dođe. Tačno mogu da se kladim. Ajde brže da enchantamo. Nesalomivost. Joj, ti nesalomivost. Šta je ovo? Super. To što sam se uplašio. Dobro. Ne! The fuck? Što sam dobio? Poštarina 1. Tačno da nisam dobio poštarinu. Ujebote. Sine moj, ljubi tebe tata tvoj. Ovo ćemo mi da povedem. Vidi ga ovaj. Brate. Gotov si, mrtav si, pobjeda ljudi. Pobjeda. Idemo, prvo pamuško. Eto ljudi, znači nadam se da vas svidjela epizoda. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako vas svidio klip, ostavite like, ostavite share, subscribe. I naravno učestvujte u giveaway što sam postavio i pozdrav!